ikaze kuri mwese mukomeje kubana natwe, reka nongere mbifurize gukomeza kugubwa neza muri gahunda y'amakuru ibiganiro tuba twaguteguriye umunsi ku munsi gatanu kuri wowe uba wahisemo kubana natwe mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. Mwese reka nongere mbaye ikaze kandi nabifurize gukomeza kugira umunsi mwiza. Uyu munsi rero akaba ari umunsi wari warategerejwe ku barundi bose, baba rero ababa imbere mu gihugu, ababa hanze igihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye, ariko kuri buri murundi wari we wese akaba ari umwanya mwiza wo kugira ngo rero uyu munsi tuze kurara tumenye uzasimbura nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ku mwanya w'umukuru w'igihugu yari amazeho imyaka 15 kuva 2005 kugeza na n'uyu munsi ari umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi. Kubirebana na nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, ibi ngibi rero bikaza kumenyekana mu bakandida barindwi barimo rero barahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu hano mu gihugu cy'u Burundi. N'amatora live tugiye kubakurikiranira hafi kugira ngo tumenye byinshi bitandukanye kubirebana n'aya matora arimo arabera hano mu gihugu cy'u Burundi. Tuze rero kurara tumenye umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi ugomba gusimbura nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Byinshi rero bitandukanye n'iby'ingenzi ugomba kumenya kuri aya matora ari kubera hano mu gihugu cy'u Burundi ku masite y'itora agiye atandukanye. Harimo haratorera abantu bangana iki, hanyuma se urupapuro abaturage bafite rw'itora ruriho iki, byinshi bitandukanye kubirebana rero na harimo harabera amatora hose mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibikorwa uko birimo bigenda by'amatora live gatanu kuri gatanu mukaza kugenda mubikurikirana hano ku muyoboro w'amakuru yizewe kandi agezweho. Urabizi ko rero amakuru yacu n'ahandi ushobora kuyakura, kureka nkwibutse ko wajya munsi y'iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo, umanuke rwose hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona amakuru yacu. Klikeho hombi ujye uwa mbere rero mu kuba wabona amakuru yacu n'amafoto agaragaza rero ku masite atandukanye y'itora hano mu gihugu cy'u Burundi uko abaturage bazindukiye mu bikorwa by'amatora byo kuri rero kuri tariki ya 20 Gicurasi umwaka wa 2020. Akaba rero aba baturage bose bazindutse kugira ngo abatore umukuru w'igihugu uzasimbura Pierre Nkurunziza. Hari rero abakandida bagera kuri barindwi barimo barahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Gusa rero mbere yuko njya kuri abo bakandida, reka nkwibutse iby'ingenzi ku matora ari kubera hano mu gihugu cy'u Burundi. Nuko rero abarundi basaga byibuze miliyoni 5 kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 20 Gicurasi bazindukiye mu matora rusange arimo ya perezida uzasimbura Pierre Nkurunziza umaze imyaka 15 ayobora iki gihugu cy'u Burundi. Amatora atavugwaho rumwe aba rero imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga kubera ko akozwe mu gihe rero isi yose ibikorwa byinshi byahagaze, harindwa rero ndetse hanirindwa icyorezo cya coronavirus, mu bintu rero bitigeze bihangayikisha abayobozi b'igihugu cy'u Burundi. Amatora rero akaba yarakumiriwemo abenshi mu ndorerezi mpuzamahanga kandi ntiyitabirwa n'abarundi batuye mu mahanga. Mu matora rero y'umwaka mu gihugu cy'u Burundi hari ibiro by'itora bisaga 14,418. Hanyuma rero kuri uyu wa gatatu n'ubundi haraba amatora agera kuri 3 akomatanyije, harimo rero amatora ya perezida, akaza amatora y'inteko ishinga amategeko ndetse n'ay'abayobozi bakomeye. Byose rero akaba arimo ndetse akaba ari na bimwe mu birimo rero biragenda bibera muri aya matora yo kuri uyu munsi wa gatatu. Hanyuma rero amategeko ya komisiyo y'amatora mu Burundi avuga ko amajwi byavuye mu matora ya perezida ariyo abanza kubarwa, hanyuma ku rupapuro rw'itora buri muturage rero atoreraho haraba hariho abakandida barindwi ku mwanya wa perezida. Abo ngabo rero hakaba harimo umukandida General Evariste Ndayishimiye uhagarariye ishyaka rya CNDD-FDD biri no gutegetsi, hakaza Gatorwa Rwasa uhagarariye ishyaka rya CNL, hakaza Gaston Sindimo wo mu ishyaka rya UPRONA usanzwe rero ari na vice president w'igihugu cy'u Burundi. Hari kandi umukandida wigenga witwa Francis Rohero na mugenzi we Dieudonné Nahimana, umukandida Leonce Ngendakumana. Hakaza rero uyu nguyu Ngendakumana Leonce akaba rero ari umukandida w'ishyaka rya Sawanya Frodebu ndetse n'uwitwa Domitien Ndayizeye w'ihuriro Kira Burundi. Hanyuma rero abadafite amakarita y'itora cyangwa se indangamuntu bemerewe gutora mu Burundi, ariko bakajya kumugereka. Buri shyaka cyangwa se umukandida wigenga afite uburenganzira bwo kugira indorerezi cyangwa se abamuhagarariye babiri rero muri buri cyumba cy'itora. Hari impungenge ko amatora yo mu Burundi ashobora gukurikirwa rero n'imvururu, dore ko rero mu cyumweru bishize ubwo abakandida biyamamazaga ishyaka rya CNL rya Gatorwa Rwasa ryavuze ko abayoboke baryo basaga 200 bafunzwe, abandi rero bakaburirwa irengero, kandi mu bikorwa byakozwe rero n'abayoboke ba CNDD-FDD hakaba ari ishyaka riri ku butegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi. Nyamara rero Minisitiri w'umutekano kuri uyu wa kabiri akaba yatangaje ko abarwanashyaka ba CNL n'abaPRONA aribo rero bagaragaye kenshi mu bibazo bihungabanya umutekano mu byumweru byo kwiyamamaza nk'uko
byatangajwe na Minisitiri w'Umutekano imbere hano mu gihugu cy'u Burundi, akaba yabitangaje ku munsi w'ejo wo kuwa kabiri, ubwo rero harimo harategurwa igikorwa nyirizina cy'itora. Amatora yarategerejwe n'abatari bake kuva rero imyaka myinshi, ubwo rero manda nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza yasaga n'irangiye. Abantu rero bakibaza byinshi bitandukanye ku matora ateganyijwe muri uyu mwaka, ariko rero umunsi nyirizina urageze. Igihe cyagitegerejwe rero n'abatari bake cyari iki ngiki kugira ngo tumenye uzasimbura nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza mu matora agomba kuvugwa rero umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza yatsindaga amatora agatorwa nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hagiye habaho impaka nyinshi, ndetse ibi ngibi bikaba byaranaje gukurura imvururu zaje rero kugwisha igihugu mu bibazo, cyane cyane rero ibibazo birebana n'umutekano muke. Ibi byose akaba ari bimwe mu byakomeje kugenda bigaragara ubwo nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza yatsindaga amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, ndetse hakaba haranageragejwe gukorwa rero kugeza kugira ngo uyu mugabo abe yavanwa ku butegetsi, ariko kudeta rero iza gufata ubusa. Byaba rero abari bari inyuma y'ibyo bikorwa byose ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza yari umwe rero mu baperezida bakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone bagiye bavugwaho kuba rero baragiye bakoresha imitungo nabi y'igihugu, ndetse ikindi kandi hakazamo ibirebana no guhonyanga agake k'akazina muntu, cyane cyane ku bikorwa byinshi bitandukanye mu byo nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza bagiye bamushinja. Ariko nanone akavuga ko ibyo bikorwa byose ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye n'ahantu rero namba bihuriye rero n'ibyo yagiye akora ku butegetsi. Ngira ngo rero nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza kandi hagiye hagaragara imitwe imwe n'imwe rero yagiye ishaka kurwanya ubutegetsi bwa nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza nyuma y'uko hateguye kudeta ariko ikaza gupfuba. Hagiye rero hagaragara imitwe y'inyeshyamba itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza, kugeza ubwo rero bavuga imvururu hano mu gihugu cy'u Burundi. Urabizi ko mu mwaka ushize mu kwezi kwa 10 aribwo rero havuzwe ibirebana n'umutwe w'inyeshyamba za Tabara, akaba ari umutwe wavuzweho rero guhungabanya umutekano w'abenegihugu mu gihugu cy'u Burundi. Ariko uyu mutwe nawe ukavuga ko rero ibi bikorwa byose ubikora ugamije guhirika ndetse no gukura nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza ku butegetsi. Ubutegetsi rero yaramazeho imyaka 15 yose ari umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi. Gusa rero imvururu zose zagiye zivuka ndetse no kutumvikana byagiye rero bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, byose bikaba byaragiye bishingira ku matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ndetse ikindi kandi ahangaha niho haje kuvamo n'ibindi bibazo bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi, nko kuba rero igihugu cy'u Burundi kitarigeze cyitabira na kuva rero umwaka wa 2015 ibikorwa byose rero birebana no kuba umukuru w'igihugu. Hari amanama menshi yagiye yanga kwitabira, ndetse hari n'imiryango myinshi igiye itandukanye, cyane cyane rero imwe mu miryango iharanira rero uburenganzira bwa muntu yagiye irega igihugu cy'u Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kuba rero bakomeje kugenda bahonyanga agace k'akazina muntu hano mu gihugu cy'u Burundi. Ariko byose bigashingira ku kuba rero igisara demokarasi no kuba abaturage bakwisanzura hano mu gihugu cy'u Burundi ari ikintu cyakomeje kugenda rero kigererwa ku mashyi, cyane cyane mu gihe ibyo bikorwa byose byagendaga biba mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko rero ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya CNL rikomeza kugenda ribitangaza, rimwe mu mashyaka yakomeje kugenda ashinja ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD guhonyanga rero agace k'akazina muntu ku barwanashyaka ba CNL, aho rero byagiye bigaragara ko habaye ibikorwa byinshi bitandukanye byo guhungabanya umutekano w'abo barwanashyaka b'ishyaka rya CNL. Ariko ibi byose rero ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD rikabihakana ryivuye inyuma, ndetse n'ubuyobozi bw'iri shyaka bukavuga ko nta hantu hamwe buhuriye rero n'ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Ibi ngibi kandi binagaragazwa nanone rero n'urubyiruko, akaba ari urwaruka rw'imbonerakure rero mu bashyigikiye umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari urubyiruko none rwagiye ruvugwaho kwishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse ibikorwa byagiye bigaragara ko bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero ibyo bikorwa byose byagendaga biba ku birebana n'urubyiruko rwo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, byaba rero n'urubyiruko rwari ruhanganye, ariko nanone n'urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari ishyaka rya CNDD-FDD. Rero twitege andi makuru menshi atandukanye arakomeza kugenda agaragara no mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane ku birebana n'ibikorwa byinshi bitandukanye birimo rero biragenda bibera ku masite agiye atandukanye y'itora. Hanyuma rero aba bakandida yamamaza bakaba bari bamaze iminsi 21 yose biyamamaza, dore ko rero ibikorwa byatangiye ku itariki 27 Mata bikaba byaje kurangira ku itariki 17 Gicurasi 2020 nk'uko rero byari biteganijwe, cyane cyane ku birebana n'abakandida bose
bari rero bari kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu hano mu gihugu cy'u Burundi. Abakandida rero bemewe bakaba ari abakandida bagera kuri 7: General Evariste Ndayishimiye, hakaza Agathon Rwasa uhagarariye CNL, Gaston Sindimo wa Apollona, ndetse n'abandi bakandida bagiye batandukanye bigenga. Rero abo bose akaba ari bamwe mu bari kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi, ariko tugomba kumenya umwe mu bakandida rukumbi rero uraza gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Hanyuma rero umunsi mwiza, igihe byiza kuri mwese, mu gihe nta mvuru ziraza kuba zibaye, turaza kumenya byinshi bitandukanye kuraza rero kurongora igihugu cy'u Burundi nyuma ya Panda. Nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza. Bye bye kuri mwese, ibihe byiza.